Welcome to my YouTube channel and subscribe. Mikaon kining ering. Yes, mikaon na si Kong Lao. Yes, dako subo kaon Kong Lao. Na dako kayo subo kaon Kong Lao. I'm so very excited. Dako subo kaon Mickey Mouse. Tapos si Luigi Jr. kay mukhaon na. Sige na, brown nga earring. Sige na, paspas na kaon, brown nga earring. Kanang dako subo, kanang dako subo earring. Usa ka brown nga earring nga si Mickey Mouse kay mo paspas na mo kaon kanon. Very excited, paspas kayo mo kaon brown nga earring ug kaon nga si Mickey Mouse. Tom and Jerry. Mickey Mouse kauna kaon asa ka kadtong itom nga earring oy nga babayi na wa tingali unsa bay hinungdan o what the reason. Tonglaw kauna paspas na kaon tonglaw. Brota. Dito. Sige na kung lang. Sige na. Si Luigi Jr. Kay wa buka o sabay hinungdan. Brota. Dito. Mukatawa ba ko? Basta bukog kay paspas kayo mo kaon. Ngano paspas man kayo mo kaon ug bukog ang earring kun kanon hinay man lagi o sabay hinungdan. Si Mickey Mouse basta bukog kay paspas kaayo mo kaon. Basta bukog sunod mo sukol ba mo sukol. No na paspas kayo makaon. Basta bukog dakat it abon kaon ang earring o bukog. Hasta pod si Luigi Jr. kay mukaon og bukog. Itom nga earring nga si Luigi Jr. kay mukaon og bukog. Gingana ang kamot ni Mickey Mouse kay nganong gingana man kamot ni Mickey Mouse kay hadlok mailogan. Apan si Kong nagdungan na sila kaon og bukog. Apan sila kito kay bukog ray kaon silang tolo kay bukog rag kaon apan si Kong Lao